برنامه خمل ولات بازار شهر و میران جوار وارگه ایاز یوسف و اردوان رزو سلاف ازبنی یعنی جزاخوکا دلال خمل ولات اورول بازارو که سینوری ل اداره سربخواه یا زاخول پیشبری ویا لسر فراد دلالم او جیانا که به سینور لبرهاتی آوا کرن جبو و از هر رنگی کی وگو هزم عبدالسلام آکنجی بخمله ولات افرو لزاخو که فرمو از بنی لباسار زاخو که دلال از بنی گرمه بردوامه لناف بازار کیمه که همه تفاهی بازارن هریما کردستانی هم بازار ویرنگی و سرگرتی پیکانه که ببینن وال ورا دایی که و مامو هیا سلام کی بدموان سلام علیکم بازار و بخیر و چه کری چه فروت از حیران والله ما عندها بينك داي تفروت کریاری فروش کرد نه چه فروت به چه فروت ما بينك فروته كيلو 5000 باید چه دونی فروت؟ باب بينك شربته بینگ شربتی بین ها پونگا شربت فروت به بهای 5000 ما نامیت چیه عبدالله نام آپی عبدالله دروژی دا تا پونگ تلویزیون داد بینم تو گله جام والله؟ جلبی باخ من جلبی باخ آه نه نه خدمت مام عبدالله تو تمام مزنی اشترا در خان دای باب حرمت کم اشترا سپاس. در رمضان دا پینگ خوشت کاری در اون خیلی بود درمانی هم بود درمانی اوه والله بهناویته گله جوانه دست خوش بی مامونی اما پونگا مامی عبدالله جا بینکم آمین اوه جنت ده آوایی بود درمان نوسه محیده قولا راجی رمضان پیروز مبارک خاطی تشکی داره خاطی مرحبا چه وای ممنون سپاس خدای کار خوش کی دارین امش هکارینا هکارینه بله و چه شغل البراهمش هکاری هاتون والله هم هن سرادانا ملت ملوی هي جماعه الملوی مروان والبر هنه هم هن مهوان ای مهوانی و دانستندن خواجی کریه دانستندن دایا خواجی نگرانن ما دوی زلام بگرن شما هر دو پوشت دستدان زلامیم چه نیستاخه نشم دم سقطه ها ها ما في وانا بيقابي اودي الجل اره لدما كنت سر خوابو تو ساخ بوی هر پیشنگی تذکر نه عيني همي وصل خانم اونت کر و چستن دی مراکر والله والله تشتي احتاجت رمضاننا احتاجت مالنا جلكة جنكانة ها. احتاج مال حاضر يا عيد حاضر يا عيد رمضان مكيه باش کی داری جلو مرگنه خاتم ام تلينا ای کابرا اینجا توزیع خاتماتını زنیتش کی داری بله زنم ای کابیجه بو براک است عشیره قشورا قشورا بله. واو عشیره کی مزنه بله ناوی عشیره خود بیجه او نشانه یا مزنبون و گوربونه ناوی تا چیه خاتم بله نامم عزیزه عزیزه بله. خاتک عزیزه چند ساله بس از مامو خاتک دو عیب که چند ساله و دعوت کردی ب حشته و بين جماكيليا تو حفصالة اره بيستو حفصالة تو حفصالة و ظالم التشتكي مراح كن قالوا وهف دي تبو هم بس ما مهبن يا ام دهن ما من ام دلي ما ضموينا بله هيش بچوكات دي دات تشاف برداخ بله بله نوسا أيوة. لهكا نبطا يتشبكرا والله هذا النصيب لا خذ رزقك هذا الدنيا حتى ترفاندن يجابو برچاوي اه تيجي برا بيا بيرا ایو نا اي دوغ بشورا سر چاوي ليش راض من ان شاء الله آمين آمين demek ki derece mj seri herima Kürdistan'ı hatta davi herima Kürdistan'ı az hatım یک تشتا هری خوشک و کیفم جره هات هامیر به هاجم به هاجوان من ها کیش من ها زارو جلو برگه کردی خواهد کنه از بنی افتشتا کی پر خوشه لترکی الباکور شال که مرا کتود بجی حیران عیبه حیران شرمه عیب نینه شرم نینه جلو برگه بابو کالین می ست سالانه والله انا ظلم بر خوکم لو مال خانکم جلو برگه کردی گلک خوشن بازار کی مل دکانه کی شالو شاپک گلک تشتنه برات تشتا کی هلاف سره از کارم درخم اوه ایجا ورن همه تندر دا صحبته کی رنگین بکن سلام علیکم اپو عليكم السلام ورحمة مفيش الله. برداری تدزی هایا کو تزین بلایم خیرات. چیه باف آبیستیو خانم و كافين كان بيجين كافين كان. جمادوني لسنوتين قوتني أوه، قلا جماعة. إز جنون جن كم ها فای جنانه بله
یا قربانات تچمنه گو پانی تنت پس یواش منک نخواهی میرا با میشه بله اول پش بینم اول بله. پش بینم ایجا بسنه. اول بله ناوی بخیر عبدالله آبی عبدالله جلو برگیت پر جوان ماشاءالله سلام، والله سپاس. چند هزاره و چند پاره اول $1000 چید $1000 اه. بگشتی ماشاءالله اول سریته اول سریم $10,000 10,000 دیناره بله. باشه لیو جلو بر $1000 از بدی یعنی چند یعنی اول 15 پشتی میلیارد. کیجی $2,000 از بحثایی بکن تنی پشتک $1000 پشتی سنی ماشاءالله اف قطعه از بنی یعنی شلوار و اف الگیوی $1000 گفت که 15 میلیارد لیره ترکیه تنی اف پشتا بر پشته $2000 $2,000 بسنه اوا $1000 ev jî $2000 3000 terlik jî ez bêjim bira $10 be arha kê apê Abdullah bidize $3500 üçe yani yani ser bu 5 milyar para ya vallahi her hebi apê Abdullah spasiyet tetkim apê Ya Abdullah Allah vesselam. işe te bereket be Selamet cejna tec'an hada mübarek Sopaz kiloz بود be و جنه جنه خیر هاتن Sağ سرچه ol. هاتن Deriye İbrahim Halil Lezbeni teketina Herema Kürdistan'ı ulgel vi teketina roşlata navin taket deriye kuj Türkiye ji bo roşlata navin ve dibe u emkarın bejin deriye kıtnaber Avrupa u roşlata navin dayeci salane ew geştiyarê ku tên vira ezbenî ji serî dehê wî vî deriyê bejayî bikartînin ji bo em bêjin xebereya bazirganiyê ya navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de ev derî giringiyekî zor zêde li xwe digire rojane herî kêm 1000 kamyon ango tir ango koster hûn çi nav dikin bikin di vî deriyê re derbas bin heta Basrayê heta Iraqê heta welatên cuda cudayê rojhilata navîn jî diçin یک ji sembola zaxoyê ya herî navdar li piş min bi hemû îhtişama xwe dike ku pira delalek ku dîroka wî vedgere berî niha 1500 sal serdema Bizansiyan dema ku meriv dibe zaxo sembola zaxo pira delale soran dibin pir dî delale ji li ber pir dî delalim ku li ser em bêjin kêderê li ser çemê Xaburê derike 15 metro û nîv bilindeya wî ji erdeya 24 metro zêdetir jî û dirêjeya wî ye. Ayaz Yusuf û Erdogan Zaxoyî temaşevanên hêja dihev navdartirîn hunermendê vî herêmê bûn. Çîroka her du jî di xwe de trajediyekî mezin dihewînin. Ayaz Yusuf tê gotin ku bi nexweşiyekî canê xwe ji dest da lê li ser mirina wî jî guman heye şikelê. Çîroka Erdogan Zaxoyî çîroka di heman demî da bindestiya û huner û hunermendên Kurd bû jî li vî axahanê 1982 da ji ber zilma Baasê direve diçe demekî dirêj li aliyê Îranê navmiletê Kurd admîne li Rojhilat 86 da dizvire tê lê mixabin bawayekî nediyar bêser û bêbin tê kirin û canê xwe ji dest dide li ser mirina wî jî şikekî mezin he lê îro şehedê jiyana her du hunermenda jî mamosteyê hêja Sabah Zaxoyî li gel min e ku Ayaz Yusuf jî Erdogan Zaxoyî jî şagirtê wî bûn. Tu bi xêr hatî mamosteyê min. Spasiyat kem hînce xêr hatin bû zaxoka pira delalê zaxoka Erdogan û Ayaz. Zor zor spas. Ji bo min ciyê şanazî ye ku tu mamosteyê her dukan bû bestekarî û berdewam te xizmet ji hunera Kurdî rakiriye. Tu dikarî ji min re bêjî dawî car te Erdogan kengî dît, Ayaz kengî dît, çend mehberiya wefata wan çend saliyan Belê her sal me
حفله کرم پیک و همی کمد بین اردوان ایاز تحسین طه حمید ستران بیجو دنگ بیجت ما شاکر آکری صالح حامدی هم پبر کمد بین هر سر سال ما حفله پیک بد کرد دما ما او حفله خو کر براستی ایک هشتی و ششی کو بری بشنا بر رحمه خودی 20 روزا ایک مال مصيف صلاح الدين مال ويدر كي حفله خو كر ومستراني خو گوتن ام ومشابه باس خو ایاز بورا یوسف تکن از بنی بله اياس يوسف جي هرب مربو بله وطبعا ويشابه ما حفله خو كر اردوان بي اياز بي تحسين طه بي شاكر اكري بي چندين هنرمند ديل قلم بين من موزيك بان را جاني واكيد بجمع حتى برس بيدي ما شابه خو خلاص كر بشتينجي 20 روزاش بر نخوشيه كي نديار رحمتي اياس شو برحمه خدي بشتي بحفتيه كي اردوان زاخوي شو حفله كي يا روديا كرديل بغداد بغداد او جلبيري بسرشين حتى نو كاش نظام بله دیروز وفات هر دو هنرمند داجی 1986 از بنی جدایکون ایاز 1906 اردوان 57 3 سال اردوان جی مسئله عجیب هر دو جید یکی مها 1986 و دمها یکی دا جان خواهش دستانه وفات کرنه رحمت کرنه ما مسجی دلگل وان بوی لزاخول پرو چم خبره لگل دنگبیج کی پر هجامه دنگبیج حسن بوسلی بله رئیس سلاف طب خیر هاتم حسین زور سپاس اینجا بخیراتم پرا دلال صاحبی زور سپاس ایدی وقت فتاره هم دکارم بیجن هیدی تاول بر قلباندن خاطر خواستن یه بچه مخواست دنگ تاز کلامه گودار بکم حیران ج آمدی حتی برا بوته این خیرات سرچاوات زور سپاس زور سپاس هی 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 لا دنیا پیچه بطاله هی بابوش کسرا نامینش کسرا نمای حوالت بلند نیل میرات بفره پالا خود دای هیلی مصد عیف و مخابنی ترمو جنازه شیخ گنه جیروانا محمد بگه میره بوتای هی بابول گلی عبدال بگه بمین البرسره و سقمه هی خیسارا میراتا و سرمایه هيدلو خرابو هيلي وس عفضال خدل في دنيا بيرو كالد بيم هي دليكو فاندا قد بينابي زنبيل فروش زنبيلاتيند كولان بر كولان قريند قل خاتي الحوالد بيند بأشخاد الدحبيند أخل دعش صودانا ميند از بنی که جوارا ببیجم سترانه کی به ویرانگی هونی بزنن که از بحثی چه دکم زنبیل فروش لاو که دورش کرم که تو وره پیش حق زنبیل خب بیش لاوکو از اوین دارم البته ستران گالری یا افسانه زنبیل فروش درش دبه او دچه از بنی میر سعید کرم میر حسن دیار بکری آمدی آنگو فارقینی اف ستران مدبه برینها 1000 سالان دبه که داره مدبه سردم مروانیان از بنی که پایتخت دولت مروانیان فارقین بو آنگو سلیوا بو لور بناو میر سعید کسک هبو از بنی کره مکساده اک بو میرکی بو روایت او کج نیچری گلک حزد کر جبر کو نیچری حزد کر بردوام د چون نیچری روز دیسا کو درته نیچری روایت او کو راست قبر کیته دن هر کو هستوج قبر بجقینه در کتنه در ود به هی از مال خراب از کور فلان بگی روزک از جبرم از جب کفن وی حالی لسر وی فکر خود گوهرین داف ج کارو بار دنیای برد ده ایدی
دبه دوره شکی چول به چول دگره لیج با کو اداره خواه بکش بر کو زواجی بویه دبره خواه بکه زنبیلا چید که زنبیلا دفروشه دوی سردم دا روایت اوه که لفرقینه خاتون خانم کو او جی خانم کی بکساده کی بیا روزه کو زنبیل فروش زنبیل خود فروشه وی دوینه اویندار وی دبل سر وی او چروکا اشخو اوینی او چروکا بمرازی ج دوا درباسی دوا دبه حتی روزا ای روزی حاتیه ایجا زنبیل فروش ل فرقینه جدایک وی له ایتاکه کو نویسکار روزنامه‌گر که نزار مجید تبجه او راست الفرق این سردم مروانیان دا حاتیه دنیای افچرو که ور در باس وی لید و قبر ابوی اورو لزاخو لقبرستان ام بیجن قضایا باطیفا لوره اجی لسر قبره زنبیل فروشم ما مستعیم رئیزو سلاف گلک سپاس باشی از بدین گلک سپاس ممنون اف قبره هنا درش یا زنبیل فروش لی ام دو بیجن زنبیل فروش هر دزانن سعید کوره حسن بگه میره دیار بکری لی بران ناوه کیویدن هه بله ناوه چه ما ناوی الدوره حتی کیون داجیس ترامپ هات نگوتن تو که چند بیجی میر سعید کوره میر حسن پاشای دیار بکری خلکی باطیفاب اگجار نزانن اول کو اکادمی اعلان اکادمی ود بیجنی لی وکو باطیفاب محمد امین تناس کرد بله محمد امینی چه جرات بیجه هر هم محمد امین جبر کو کسی که اولدار و کسی که باوردار بویه جبر بنده اف ناوه اف باش ناوه جل خاکریه محمد امین باشه ما مست وفات زنبیل فروش کی جان ساله ما قلت وفاتوي تقريبا يعني برانيا اللي كولera ام بيجن برانيا ميجنويسان ديار نكري لي بهرا بتر هر تويتش خيم بيجن 904 زايني دا ام بيجن بيجن ديروكاوي وغير كرناويه لي جرينجيوي تشام بيجن يا زنبيل فروش صاد مروك كرد بويه كاسين كو سر ديروكا زنبيل فروش نويسي لي كولينر بتر اماجي بيجن كو مير سعد كوري مير حسن پاشای ديار بكري ليش بالكو زنبيل فروش ناوي دياره يعني کسی که گروگ بوده کسی که سر نویسنجی بارا پتر یکم کس فقیه تایران بوده فقیه تایران یکم کس هوزانوان کرد مازن بوده دیسانجی دوم کس وکو مراد خان بایزیدی بوده سیام کس الکساندر جاپاو قنصل روسی بوده ویدا میدا قنصل روسی ترکیه بوده هاتی او دقو او تکستو وکولینن کول سر زنبیل فروش کم کنه نهاجی او دقو تکستن کو هاتنا کم کنن البتروس خانه بطرس بو روسی هاتینا دوکومنت کردن دیسانجی او دقیقی هر افریقیایی که وصفی حسن ردینی او دقو او تکستا او کنات بلگه که دیوکی دام بجن پردو که دا چاب از بنی لزاخول کوشکا سندیانم از اول گل من فؤاد عبدی آقا هيك او رئيس عشيري ام بيجن سنديانه بونيا مه رمضان جمعتك قال لك خوش لفر حاضرك و غريغري كريستيانا هنا يرمنان هنا ازبنيه ازيان هنا بسلمان هنا سلاف لو هر حميان ورا خوش بن جمعتك جوره بجلو برقي الرنك بالرنك يه كردي اجا فؤاد عبدی آقا سلام و رزاز خیر سلامت خیراتی سرچوباتی تا چه جواته که خوش درست کردی به وراهان خود گله کی سرچوبات خیراتی سرچوبی مات او عادته کی زخویه کد ماه رمضان ده هم به رنگی فطرات دنیا جی خودی بره ولا او مثلا پیک ویژن نکمل خاصه عشیره ما سندیا يعني بره ولا افتشتن ومدى هيب يعني بره عمل گنداجی بین عین فراوین چت کردن يعني فطارات چت کردن مسیحی هاتن زید هاتن برای کلتوری که کن يعني سکیش ما کیم بیا سراسی قیمت کتم جی يعني ملت جیاج محل کام یا زاخو های محل کام مزنه جینا يعني جميل آقای جیت وید يعني ندار روح خواه هاد حاجات کردن عینا ارمناجی عینا وسط مسیحی آجی عینا هيا مهني برينو که مطرانه لويس يزاخو قلت اول سكي غريبه قلت اول بري 100 سالا جميل آقای پاره داینه بودیرا مطران خانیا ویری پاره آوا کتن قلت نوکه هنك في طرف دركتينا بيجن ناتشن بو او ديشون لكن بو ديري قلناها نا والله مالا خديه نمن تشكريا مسيحي من تشكريا كريستيان من تشكريا ايزيدي من
رب العالمين شكري أمي خدا خدای هر بيك کسی. بجيو خدي رب العالمين براستی لهر بازار کی هرما کردستان تماشاوان نجه هم وی رنگ بکویجیانی دبینن یعنی هم بچن که داری مثلا کریستیانج مسلمان را بیم چه بسورانی چه واد گوتن زمانم تامل ناز وره بره مسلمان برای مسلمان بله. مسلمان دیساج بو و تشتکی به وی رنگی دویجه اف تشتکی خوشه تزانی اف شیور و مشاورت یک به وی رنگی تکرنی گله کی هجانه هویه بردوامی صحبت وی رنگی یعنی. أم وكو عشرة سندية طبعا سولة محمية الحمد لله اتفاقا أم قال لك ريزبين ما بوب كسندية تنما تقريبا سيزات بوب كسندية هنا هكا شولك شيبت قصدك شيبت مشكلة شيبت خواشي شيبت أم حمل لكم بن وك برايت إيك بله. وك برايت إيك عوليكا أم لكم بن خواشي خو قال لك رود بورين خارنا خو قال لك تخون مشكلة خو قال لك حالة كن إن شاء الله هندي ما هاتي قال قصدك شبيه من هلا لما بن ما بزيكتين طمرون ديو وكو عشرة سندية دست خوش بی زور سرچاوی زور مهاتن سپاس خیر هاتن سرچاوی مهاتن خیر هاتن فادی عبدی آقا ازبنی زور زور سپاس جماعت سرچاو. دانشیل بندا بانگا فتارینه از اوها رنگی جماعت دنهرم یک و برچی من گله کی دیارش خوش نه نه باش الحمد لله نه باشه باش الحمد لله شخو هندک باش با فتار بله، سرچاو. دست خوش بی و سرچاو راجی و خیر. جماعت راجی خیر دوچی سلامت. جنبه سرچاو زور خیر. زور سپاس رنگ یک رنگ پیکویجیانه لزا خوی وی کمک بریا بانگا فتار ازبنی من نشانی ودا لکه درل ناف کوشکا سندیان فرمویجا وقتا فرنیه